Žido, a kvalifikacije sad, a? Ne, trening. Trening? Jedan trening, pa 9 kvalifikacija. To, ajde. Zwischen den Zehen unterwegs, aggressiv. Das würde uns hier... Okay. Vanja, daj... Evo, sam slobodno da se stupaj. Jesi li? Kameraman Ada. Bravo! Kako je? Srbija! Viši Turci navijaju za nas. To. Radi tako. To. Odlično, super. Ti si Srbiš? No. Ti se... Znaš? Die bleiben mal zwar
speed here. Like every time when you feel on the track that you're fighting with the car or something, you need to find out the better way how to approach it to make it as smooth as possible. And he can get out wide here. Nice wide and out 5. And he was struggling also. And then, yeah, he's struggling, yeah, but he can make it work by going exact right line and then he's gone. You know, instead of bogging down and having to use the power of the car to get going again, it's all about momentum. Keeping speed up all the time. And also, if you use a lot of power of the engine, you are having like a lot of wheel speed. Yeah. And you are destroying the tires. And in the second run in the battles, you're just without tires in last spot. Just enough to find great engine speed. Make it smoother, easier. If you look at Adam Zaleski today, no smoke. No smoke. Yeah, because he's That was a finding little bit too much. a little bit, yeah. I was on that kind of track because I had a lot of problems there and want to see what part I want to do. Yeah. Because this is my first official race with that car. I don't have 8 laps Yeah. in that car, and I still must learning to drive that car. For sure. But I'm very sad because I make bad qualifications. And We're so harsh here. We have to be. the level also is that's fast. Yeah. This is the highest, and I'm very proud to be here. But For sure, you should be. yes, I am. Yeah. Sorry guys, but I really like to be here. But I need time. And if you feel, if you think about it, if On the you real have a problem tracks. and you On real know tracks. you have a problem at tip 4, all of our tracks are designed that everything is connected. So if you have a problem at outer zone 4, it's connected to 1. It's always, it's everything flows. The action you did before actually makes it Yeah. a problem. And there is one more thing. On my first run, I put the count down. Doesn't matter. Not on qualification. The only cones which matters are those. At the end. Those are problems. If you hit them. If you hit those cones, But all others, But not starting. It's only they only matter for 10 hours. Yeah. Because I hit them and I just tried to find the light and I saw there's no. Yeah. Push. No restarts in qualification. Imam tu neku tradiciju da svaki put kad dođem na Greinbach ja dođem sa nekim novim autom, tako je bilo i ovog puta. Staza Greinbach je jedna od meni omiljenih staza koje sam vozio do sada u Evropi. To je staza koja je baš brza i baš tehnički zahtevna. E sad, na briefingu vozača i sudije su tražile tu neku agresivnu vožnju i taj neki stil gde nema puštanja gasa. Ja sam to malo bukvalno shvatio i bukvalno na prvom krugu sam ja krenuo punim gasom, imao sam negdje otprilike 4. punu i u jednom delu gde je taj najzahtevniji tehnički deo ja sam izleteo i boga mi malo je falilo da pola auta isečem bukvalno o zid. Nakon toga pojavio se problem, imali smo problem sa pritiskom goriva i onda smo krenuli bukvalno jedno po jedno da rešavamo od pumpe do filtera za gorivo i na kraju auto nije radio pa nije, izgubili smo treninge bez veze što je na jednom ovakvom takmičenju mnogo veliki minus jer nemate mnogo vremena da trenirate. Ja sam nažalost prokockao sve treninge. Pred kvalifikacije, to jest jutro, noć pred kvalifikacije smo mi ustanovili problem, rešili smo problem i izlazim na kvalifikacije bukvalno bez jednog dobrog kruga. Prvi krug u kvalifikacijama nije bio loš, napravio sam tu grešku gdje sam zakačio čunj na početku, na kretanju. Sudije su mi to zamerile i ovdje se to smatra
velikom greškom, tako da su dosta poena su mi oduzeli na tome. Sve u svemu, u drugom krugu sam izleteo, imao sam problem na tom istom mestu gdje sam izletao. Skine mi se guma sa felne prilikom udarca i završio sam taj krug sa jednom gumom. Generalno zadovoljan sam, drago mi je da sam ponovo ovdje među svim ovim ljudima i ovim vozačima, da može bolje, uvijek može bolje. Činjenica je da sam prvi put sa ovim autom na stazi i prvi put na takmičenju. Jako je teško navići se na to, druga guma, drugi auto, druga šasija, drugo sve. Ali eto, nadam se da će sutra biti bolje i da ćemo se eto plasirati konačno i tih top 32 pa da uđemo u te borbe i da vidimo kako će to sve izgledati. Ono što je isto veliki problem, mislim tako je bilo svima, da se razumemo, nijedan vozač nije imao nešto puno vremena za vožnje, twin vožnje. Ja sam odvezao samo jednu sa Dimitrijem Milukom, to mi je inače i prvi, da kažem, twin duel sa Toyotom, tako da sve u svemu bilo je dobro, zadovoljan sam, sviđa mi se način na koji me publika ovdje gleda, sviđa mi se način kako im se sviđa moj auto i čak su doneli smo i neke majice za prodaju gdje je bukvalno sve otišlo u nekih 10 minuta. Ti ljudi su cijelog dana u tim majicama i meni je mnogo drago zbog toga, imponuje mi iskreno, tako da eto, ja se nadam da ću popraviti svoju vožnju i da ću eto konačno krenuti malo bolje kada je ovo takmičenje u pitanju. Sve u svemu bilo je okej za subotu. Petak nismo imali neke treninge, nešto oko tehničkih problema, malo izletanja, sastavljali smo auto ponovo, prednji kraj, zadnji kraj, krpili smo, ali generalno sama subota, prvi trening katastrofa, kvalifikacije onako, zezalo nas to gorivo ceo dan petak, popravili smo, ne znam, generalno sam utisak je okej, s obzirom kako su odredili sudije, kako su odredile putanju i s kojom agresijom mora da se vozi. Preterano velika brzina i tehnički mora perfektno da se izvede krug da bi se pogodila svaka zona koju su oni nacrtali na stazi. Miloš je okej, izvozio sve, imao je to izletanje u drugom ranu, na kvalifikacijama, nije izašao skroz sa staze samo jednim točkom, ali u toj krivini su izletali svi redom, čak i on u prvom krugu. I napravila se rupa u tom delu staze. Pol metra. I samo silaženje svuklo je gumu sa felne i bukvalno završio je na 3 točka run, koji nije nešto ocenjen, ali sve u svemu okej. Nadam se da će nedelja bude mnogo bolje, jer smo vidjeli neke greške da smo pravili. Pričali smo i sa sudijama. Sudije su dali neke savete i još ćemo večeras da popričamo sa njima nešto od saveta šta može, gde može, pošto su vodili beleške za svakog vozača, vrlo profesionalno. Imao sam problem gdje su sudije na briefingu rekle da je idealno voziti punim gasom i ja sam to bukvalno shvatio i krenuo sam to tako, međutim to nije radilo i onda sam nakon moje sesije došao da gledam druge vozače kako to rade i konkretno gledao sam Piotr Vicek i video sam da on na tim nekim mestima gdje sam ja smatrao i poslušao sudije da ne treba da se pušta gas, on je taj koji je to radio, tako da eto, kao što sam rekao i ranije, mnogo mi je žao što sam te neke treninge propustio jer sam bukvalno pogrešno shvatio sudije, tako da eto, pričao sam sa njima danas u toku dana, pričat ćemo i kasnije malo više sa njima oko tih nekih stvari, tako da mislim da sve u svemu dobro je bilo. Mislim, okej. Generalno je dobro bilo, oni su tražili da se vozi pun gas, ali nisu objasnili na briefingu da je dozvoljeno i preporučljivo da se koristi leva noga za kočenje pod punim gasom. Samim tim pravite korekciju s tim
kočenjem i nameštate auto za krivinu. Ali mi nismo shvatili to uopšte na briefingu. To jest, on je shvatio, ja nisam, da se razumije. Neki su shvatili bukvalno, a neki su se setili da mu kažu da ima i kočnicu. Ali dobro, sve u svemu, ovo je sad bila velika škola. Staza je katastrofa brza. Ne, to je dobro, mislim. Juče smo na prvom treningu izašli na stazu koja nije imala gram gripa. Da, to da. I neki su probali pun gas bez gripa da voze. Nisam ja. Mislim, ja sam izletao, ali dobro. Mogli smo da je skratimo na pola, i onako je kratež, još samo ono da sam zategao onaj zid. Milina. Lepo dobro, ljudi... vidjet ćete Toyota na šta liči sad. A sva i u ošicima, znači duša me boli, ali bože moj, za to je napravljena. Žao mi je, ali ono, ljudi mnogo lepo biti ovdje s ovim ljudima, zadovoljstvo je, publika koja je neverovatna, vozači koji su neverovatni. Mada ljudima se i dalje sviđa Toyota i ovako izgrebano i ščukano, super, svi su se oduševili. Eto, morao bih i da se zahvalim, to jest imam potrebu da se zahvalim par vozača koji su mi izašli u susret, to je Thor Arne Kavija, koji mi je bukvalno pomogao oko filtera i tih nekih fittinga, Clemens Kauderer koji mi je također našao neke druge fittinge, otac braće Shanahan koji je legenda, bukvalno uletao je sa židom u gepek Toyote, bukvalno da bi upalili, ne znam, Michael Reichardt nam je doneo gorivo, pomoć od Mikela Overgarda, Fantasy Tuning je tu uz mene, mislim, generalno jako lepa priča i zaista sam... I mnogo lepa atmosfera. Tako je, i presrećan sam što sam ovdje, što sam sa tim ljudima, zaista, biti ovdje je velika čast i zadovoljstvo i eto, nadam se da ću moći da ostanem ovdje i da se borim do kraja. Da, kao što rekao, sigurno može bolje, trebam da se naviknem. Da, uvijek može bolje, treba mi naravno vremena da se naviknem na Toyotu, da jednostavno naučim taj auto, da prosto ima malo spaljenih guma, tako da, bože moj, idemo dalje i to je to. I sutra idemo u top 32. Ako neko zna da ukoči ili da isprati putanju, recimo, ali dobro, bože moj, vidjet ćemo. Uglavnom, ono što je bitno, rešili smo problem sa autom, auto radi sada, ostalo je još da odradimo taj neki log, da to Brian proveri, tako da u principu znatno je lepše sad voziti ga, nema tih prekidanja jer bukvalno se desi da u par navrata kad sam na punom gasu meni auto uđe u safe mod i bukvalno dobijem sanke kao da sam na ledu, tako da sve u svemu okej. Ti žrtvuješ ugao, ali ne gađaš gore blizu čulja. Šta si rekao? Plitko gađaš kocku. A zato što ovdje bude... Ne, na inicijaciji. Moraš da ideš dublje ovdje da bi te tamo iznalo, da bi išao sredinom. Ti ne ideš skroz do kocke tamo. Do kocke ove kaldrne. Ozbiljan. To ti je rekao. Na inicijaciji si dobio 7. Od 10. Pa to kao dobro. Pa nije. Ali on mi je rekao da mi je linija bila u ovom delu ovdje perfektna. Jeste, ali ovdje moraš da uhvatiš šire zbog gornje zone. Da te ne bi izbacio preko zone kao što te izbacio. Znaš da ti je rekao da zato što si otišao, zadnji kraj ti je otišao preko. To ne može da se desi ako ovdje uđeš duboko. Ovo je stara zona. To je gađa. Ja nisam gađao. A šta, brate, kad ja zacerem ovdje i odande kad dođem, ja ne mogu da ga izvučem ovamo. E sad, vidiš šta je on meni napišu u poruci? Oni meni napišu u poruci, da ti bukvalno negdje dovde. Odade ti trebaš... Tu treba da dođeš, ne treba da ideš ovdje usko, nego ovdje dolaziš... Znači, ovdje mora dođi pun gas. Ovdje mora da držim pun gas... I što veći ugao da bi dobio na kočnu. Evo ti
ne smeš da kočiš dok si u ovom uglu, nego kad uradiš tranziciju, onda možeš da ga koriguješ za tamo. Strašno. Ali znaš što ti je to rekao? Što? Zbog one krivine tamo. Zato što tu grešiš. Ti ovdje ideš uz rigolu pa tražiš ovo gore. Ali, brate, oni su tako na crtu. Znam, ali on kaže drugačije. Koga ovdje jebe, brate, nije mir. Je bupane vode, brate. Ja, majko moja. Znaš šta je tu isto bio problem? Znači, ja bih ga sad mogu da smišljam izgovore dvojutro, nije mi problem. Hello guys. Hi. Ali imam problem što... Brate, znaš ti kako ovo iz auta deluje? Znam, kao da udaraš u zid. Ne, nego lično. Znači kao da bukvalno ja treba da prođem, brate, na ovaj deo kocke. A pogledaj koliko, ovo ima 1,5 metra, brate. Kapiraš? Ja da ne bi mrški volao na drugi. Pak je do, već to tu, da i dopadne. Ja bukvalno, brate, moram da prođem. Ajde ti ovo, brate. Ti mora gaziš to celo. Znaš? Ej, ti mora gaziš to celo. A tam mora. A imam jedan mnogo veliki problem. A to je, brate, auto. Još ne znam gde mi je šta, brate. Ne znam gde mi je dupe, ne znam gde mi je nos. A jedi ga ono. Dejte mi ga. Ovdje si je rekao za travu. Pa ne bre tu rekao za travu. Da, možeš da pipneš. Ovaj mene jebe život. Šta ćeš, šta? Ovdje kad pipneš travu, ideš i odavde već se ubrzavaš za gore sa malim uglom, ne se radiš. Pa mi je jasno. Jel ti? Si ti čuo njega, brate? U fazonu kao... Gas, kao... Doziraj. To! Samo nemoj da usporavaš. Bitno je da ideš konstantno. Evo. Spaljene gume. Za ovdje ti je rekao da tražiš grip. Ovo šući, a? Još sve lud kao ti spravo. Ruće, brate. Šuće, a? Za ovo ti je pričao da tražiš grip, jer kaže većinom spale gume tu. Ja ih spalim. Aj, ti ih spališ. Ali gledaj, ovdje ga doziraš, hraniš. Ono što je on rekao. Sredinom staze ne da uradiš odmah tranziciju i da ideš usko, nego da ideš skoro sredinom staze da bi te on vukao pod malim uglom da gađaš gore samo zadnjim desnim točkom. Brate, praviš ove informacije za ovu kasku revu, majke. To dođemo sutra. A za ovdje ti je rekao da nije problem da spustiš točak. Nije da nije problem, nego je bolje... Jeste, ali oduzeti će ti jedan, a tamo će ti oduzmu 3. To sam teo da kažem, nego si ti... Što? I ovdje je ono što ti je rekao... Vernon? Aha. Da si daleko. Od zone. A ja ovdje uđem usko. A? Ja ovdje uđem usko. Ovdje usko? Ovdje. Treba to. Da, ovdje treba široko, a ja uđem usko. O tome sad pričam. On ti je rekao, ovo, široko i držiš dok te ne izvuče na pola staze i prebaciš ga i ideš pod malim uglom gore. Sa ubrzanjem, ne da spališ gume i da ideš ko baba. Žiko, mnogo sam te ja napustio. Ti ovo gađaš super, ali rano ulaziš na gumu. Ali zna... A to je onda to tamo.
to, toliko su ga tehnički jebali su mu kevu koliko su ga zakomali. A znaš šta je problem? Problem je što je ovaj deo staze mnogo klizav. Bukvalno kad dođem iz one tranzicije ovde, ja imam utisak da ću da izletim tamo u 3 lepe, brate. Znači, znaš ti koliko je to ružan trip u kolima? Znam. Pa ne znaš. Te bra, znači, odatle idem ko gađano kuće i ono kao naš ovde prelazim i kao treba da smotam. Imam utisak da ću da odletim tamo u šumu, brate. Znaš koliko ružan osjećaj. Vidiš tragove. Vidiš da ide. Tu usko ne može. Jel on ti traži široko da bi imao veću brzinu. Ako odeš usko smanjuješ mnogo brzinu. Dobra, vidi, kad ja uradim s gasa ovo, ne mogu mnogo bolje da ga kontrolišem. Rekao ti je, može da ga klaparaš po gasu kako hoćeš. U nekima ne može, moraš samo ovo. U ovim profi takmičenjima, kada im kažeš da treba da doziraš gas, oni kažu to ne valja. Sam bio i futbaler. Ne. Daj, gde mi je zid za... kad ga nisam... Znaš da bi skratio kola na pola? Ovdje ideš samo branikom. Aha, kako branikom, bre? Pročitaj poruku što si poslao. Ovo je zona 5. 3, 5, 5. Gore. Zona 5. Not so deep in the box. Znači, tu si negdje. Ali treba da ideš još gore preko ovog. Da, ali to nije samo branik, brate. Mora pođem točku. Dobro, ali on ti kaže da nisi dovoljno duboko u ovome, znači da prolaziš ovde branikom. A dobro, za toliko znam engleski. Treba da ima ovo jezero što se napravio. Brate, ali ti znaš. Bilo je ravno ko čikadača. A znaš ti, kad doletiš odande i kad treba da pogodiš ovaj flipping i kad ti kola dobiju sanjke ko što su meni dobile. Ti koja je to borba da ga iščupaš, brate? Onaj deo kliza u pičku matru. Evo, ovdje ti hvala. Vidi, ja sam to načeo, ali ja nisam iskopao ovoliko, brate. Evo i ovdje si načeo, ovo je tvoje. A ne jedi, bre. Ovo ti je zadnji branik ovdje. Jeste. A, da. 1, 2, 3. Jeste. Imaju 2, 3 moja zida i onaj onda jedan moj. Onaj onda. Da nema neki moj deo. Neka nalepnica. Evo mi je od gume, brate. Zistino. Jeste, tu ti došlo od gume, sigurno. Seri, bre. Pa evo još piše Zistino, brate. Ostalo ti pola šare dok si došao do ovdje. Te, bra, gde sam ja prošao? Ja bi ubio, znači... Na pola? Sahranio bi kola, brate, razbio bi ga sve. Da, rezervoar bi ti ušao kod menjača. Aj! Majku pičku. A? Ima jedan bolji od tebe, nego tamo na gumu. Pa vidi, brate, ja sam... Kurac, evo ti gde skida gumu, brate. Pa da. Evo ti gde skida gumu. Gde ti ima, brate, u odnosu na moju patiku koliko to? Znači, uopšte ti nisi omano napolju, nego tu. Pa ja sam je ovdje skinuo, pa me bacilo ovam. A jezivo je, brate. Koliko imaš? 140? Ne.
Ja sam imao na onoj zoni onde oko 108. A drugi su imali 110, 112. Ne znam koliko imam na inicijaciji. Mislim da na inicijaciji imam oko 140. Bilo je na live-u. Ne znam što tačno. Da li su našli na vanju danas što smo gubili? Pa ono što im je palo s auta, sve? Kad sam vikao na njih da uzmu. Vjerovatno su našli. Jeste. Ne bre, uređaj neki im je pao. Pa onaj nisu zakopčali vjerojatno senzor. Još ja vičem da... Gdje li? Evo! Gledaj ti ovo. Kartel. Menjač. Menjač, evo ga ima. Evo gulje. Pa gdje mirišeš to je jebem te šunja. Baci to vamo bre, nemoj tamo ubije narod. Šta? A da ideš ovdje, ideš široko ili gađaš unutrašnje? Pa brate, oni svi gađaju unutra. A ja gađam široko. Tamo široko gađaju? Sve naopako radim brate. Ovdje, bukvalno... A odavde? Iga. A svi gađaju unutra, evo ti tragovi od prednjih guma. A vidiš gdje je bila preprošle godine zona. I potpuno ima logike što se je pomerilo. Da, da vidimo gdje je bila ona. Na isto mjesto. A ona nije bila isto tamo. Ona je tamo bila ranije. Tamo se raspao menjači, veliki. Brate, onaj grh mogu lepo voziti.